Ti prolog saya siang yang priang sobha sekarang ke channel tip kelum. Ti mentah kini ke por ngini page mo. Ya kita kiri ke baru sepatam haga pertai. Ti tu ngini page. Ya kita kiri ke baru sepatam haga pertai mo. Tu ngin sedang. Ti prolog ngatrai video tip hi bakari baru sepatam na pedeng kiri berok kedai ke USA. Kata kedai ke United States of America. PE ru perlok bagadon ya kapisa hadushi spa saupusan point nyo trillions dollar kini kategori kebenkong kejeng bun spa kini perlok kategori kebaar ha bahe spa ha pertai katkum kejeng yo jeng ken hau news na marjar fly layo bagani geri China kladon ya kapisa hadu prapusan point we trillions dollar te kini kategori keba wan baar kejeng bun spa ha pertai te prolog te page sagani pat kawigiri kini pat kadai kari Japan kani gide gijing ken kibla yo benlum hadu news ne marjar apho lai te kani kari kaladon hadu arho san point khandai trillions dollar te kani kari kawan ka kerdan kebalai kajing buan spa kajing he spa ka perthei perwei te prolog kani pat kadai ka ri kebawan basaw kajing buan spa ka perthei te kani kadai kari Germany berkadon ya kapisa jongka kumba khanyo point sapo trillions dollar te kini gede jinglum balayo jinglum hadu unis na marjar fly te prolog kani pat kedai tagiri hiba wan basan bat benriu te kari bawan basan hajing spa te gede ke United Kingdom bat ke bawan benriu pat kedai France te ke United Kingdom kadon hadu kan riu point afun riu trillions dollar bat ke France bat kadon bisa jangka kumbakan riu point katsan trillion dollars te kini gede jingkai balayo jinglum hadu arjar fly te perlok wan sakari India kalong ka kerdan kebenyo kejing he spa ka pertai kadon ya kapisa jongka khatsau point arpo trillions dollar kari India kalawan kerdan ke ba nyo ha kejing bu spa ka pertai te kawan prapat ha kejing he spa ka pertai kari gede ger Kanada kaladon ya hadu khatar point life trillions dollar kapisa jongka ti kani kategori kebuan hakar dan kaba rah ti prolog min pai pat sya kategori kebuan bakhandai ha kajimbun spa kapertai kategori Italy magadon ya kapisa jangka kumbakat way point san trillions dollar ti kani kategori balayu jengken adu news nam arjar afulai ti prolog ini kategori bawan basport bakadwe kajing spa kapertai ti kategori bawan basport kadai ka Australia berbawan kadwe pat kadai ka South Korea tingin pechwa ya kari Australia kadon hadu 10.0 trillions dollar barkari South Korea pat kadon 10.2 trillions dollar te kuble isbun perlok ba takat ni hakni video ngin poin uswa sya bakut tingin ya page bat sa next video ngan penmi ke te kani gede kibla yo jengken hadu news na marjar fly te mentang akar pa na pis ko bahaban share ini video ko bahaban like dan subscribe ke channel tip kelum kenang ma pinyo shi video video giban ai jing tip ep kulish